kuri uyu wa gatatu tariki 27 Gicurasi 2020 nibwo Kabuga Felicien yongeye kwitaba urukiko ku nshuro ya kabiri maze abwira umucamanza ko ibyaha byose aregwa ari ibihimbano kuko yakoranaga n'abatutsi ku buryo atari kwica abantu bari abakiriya be. Uyu munsi nibwo iburanisha ryagombaga gusubukurwa nyuma yaho ku ya 20 Gicurasi ryari ryasubitswe ku busabe bw'abunganizi ba Kabuga bw'uko bahabwa igihe cyo gutegura urubanza. Niburanisha rigomba kwanzura aho agomba kuburanishirizwa, niba zoherezwa mu rwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha i Arusha muri Tanzania cyangwa irahe mu Buholandi nk'uko ubushinjacyaha bw'uru rwego buherutse kubisaba. Gusa Kabuga we aherutse kubwira urukiko ko yifuza kuburanira mu Bufaransa ku mpamvu z'ubuzima bwe. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo yagejejwe imbere y'umucamanza. Yari yambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto za pantufure z'umukara. Kimwe no mwiburanisha riheruka yari atwawe mu igare ry'abafite intege nke, ndetse mu rukiko harimo abantu benshi bamushyigikiye biganjemo abo mu muryango we. Mu bunganizi be ntabwo hakirimo Maître Emmanuel Alit wunganiye Laurent Gbagbo wari perezida wa Cote d'Ivoire ubwo yaburanaga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ku byaha by'intambara. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris mu rugereko rushinzwe gukurikirana ibyaha yatangiye asoma ibyaha Kabuga akurikiranweho birimo icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside, gukangurira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside n'ibindi bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kabuga yireguraga mu Kinyarwanda nk'uko byagenze ubushize. Yamaze gusomerwa ibyaha ashinjwa maze asubiza umucamanza ko ari ibinyoma, ko yabanaga neza n'abatutsi ndetse bagakorana akabaha n'inguzanyo. Ati, ntabwo nashobora kwica abakiriya banjye, ni ibinyoma. Abunganizi be bagejeje ku rukiko bimwe mu bitarubahirijwe ubw'umukiriya wabo yafatwaga, bavuga ko yamaze amasaha 3 atarabonana n'umuganga ndetse ko ibipimo bya ADN bye byafashwe atabisabiwe uburenganzira. Maître Laurent Bayon uri mu bunganira Kabuga yasabye urukiko gusuzuma niba ubusabe bwo kohereza Kabuga kuburanira i Arusha butanyuranyije n'amategeko cyangwa se niba budahonyora uburenganzira bwa muntu buteganywa n'itegeko nshinga ku mukiriya we. Yavuze ko Kabuga ashaje kandi arwaye ariko akabasabirwa koherezwa kuburanira i Arusha. Yifashishije ingingo ya 95 ivuga ku mbago uru rukiko rukoreramo, avuga ko bidashoboka ko Kabuga yoherezwa kuburanira i Arusha kuko ngo byaba bihabanye n'amategeko agenga ubudahangarwa bw'ubutabera bw'Ubufaransa. Bayon yakomeje avuga ko urukiko rusabwa kohereza Kabuga kuburanira i Arusha rutanitaye ku kugenzura ingaruka byagira ku buzima bwe. Yibukije urukiko ko ubwo hashyirwagaho impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kabuga, icyicaro cya ICTR cyari i Arusha muri Tanzania, ariko ubu urwego rwasigariyeho uru rukiko rushaka ko yoherezwa irahe aho rufite icyicaro. Yavuze ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko uburenganzira bwa Kabuga bwakubahirizwa, ahubwo ko umucamanza mu gihe yaba afashe icyo cyemezo yaba arenze kubiteganywa n'itegeko nshinga. Umushinjacyaha yavuze ko yemeranya n'ibyo abunganira uregwa bavuga ko nta kintu na kimwe kiri hejuru y'uburenganzira bwa muntu, gusa ko atemeranya nabo kubijyanye n'ibiteganywa n'ingingo ya 95. Abunganizi ba Kabuga basabye urukiko ko atakohererezwa urwego rwasigariyeho ICTR ndetse ko akwiye kurekurwa kugira ngo abashe kubona ubufasha bujyanye n'ibibazo by'uburwayi afite. Bayon yavuze ko umukiriya we afite impungenge ko aramutse yoherejwe mu rwego rwasigariyeho ICTR urubanza rwe rushobora kuzamo impamvu za politiki mu gihe aramutse agumye mu Bufaransa inkiko zaho zifite ubushobozi bwo kumuburanisha nta nkomyi. Muri uru rubanza hanavugiwemo ko ubwo Kabuga yatabwaga muri yombi kugira ngo inzego z'umutekano zimenye neza ko uwo zafasha ari we koko, byabaye ngombwa ko zigenzura zifashishije agace gato ko mu rura rwe kakuwemo ubwo yabagwaga mu nda mu bitaro byo mu gace ka Clichy mu Bufaransa byitwa Beaujon. Abunganizi be bavuze ko mu gihe yaba arekuwe yashyirwa mu nzu y'umwe mu bana be igacungwa nawe, akambikwa inzogera y'ikoranabuhanga imenyekanisha aho ari hose. Bavuze ko muri gereza umukiriya wabo nta muntu n'umwe bumvikana mu rurimi, mu gihe akeneye ubufasha buhoraho kandi ko abana be bashobora kumwitaho aramutse arekuwe.
batanze ingero ku bandi bari bakurikiranyweho ibyaha bikomeye barimo nka Paul Touvier. Uyu akaba ari we Mufaransa wenyine wahamijwe ibyaha byibasiye ikiremwamuntu kubw'uruhare rwe muri jenoside yakorewe abayahudi, waje kurekurwa kubera ibibazo by'uburwayi. Urukiko rwavuze ko Kabuga yihishahisha igihe kinini ndetse ko yagiye acika aho yabaga agiye gufatirwa nk'i Kinshasa, mu Budage, mu Busuwisi n'ahandi. Rwongeyeho ko icyo gitekerezo cyo kumurekura akaba ari kumwe n'abana be kitaboneye mu gihe ari bo bamufashije kwihisha. Rwanzuye ko bidakwiye ko arekurwa. Urukiko kandi rwavuze ko umwanzuro ku bijyanye no kuba yakoherezwa kuburanira i Arusha cyangwa i Rahe uzafatwa ku itariki ya 3 Kamena 2020 ku isaha y'isa 8. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, mu Bufaransa.